Kadam karbing long rat Operation Sindurhood long sirkep terrorist sakem tengkeng lo India to mate IAF Indian Air Force to. Hala sohud Jais-e Mohammed pu arlo song a founder Masood Azhar alangli family pen bang kripti bangke aprandam nang juilo. Sita me non Pakistan government pen kepangdak pon mate announcement ke lason no Masood Azhar alangli 14 crore atangka longpo compensation amen pen. Masood Azhar komalo pulutang te lage arlo song Jais-e Mohammed pu arlo song a founder lo alangli arlo song a munid lo वो फिर सिता में पाकिस्तान a government pen lata Pakistan a prime minister Shehbaz Sharif pen se announce pon किरम तंग से मिली तुम ठेक पन नंगलो लपन के लिए तुम आ वीडियो सिता में ठेक पन नंगलो हादाग आ मिलिट्री तुम सिता में पुलिस तुम सिता में लालोंग सिरके अब टेररिस्ट अकेम टेंकिंग डेट में अपी लाकी थी तुम लोंग सिता में आर्मी पुलिस तुम सिता में हादाग दून हादाग compensation सिता में पीपन से लपन के लाबांगसो compensation के लोंग जी लगे Masood Azhar la Jais-e Mohammed a founder alang lisi longpon po. Hala India tum katengkeng hud tidun lot la Masood Azhar a family tum la bankrip li tum alang litum sistame inut ba ke alu asong ke claim tum doji. Inut bahani bang alang litum usomar tum dot hai ji. Hala usomar tum ke terrorist asai bang claim te deta hai ji. Sistame inut bahani ke dobek po. Sistame hala tum han sistame compensation ke pipon po. Kado ka pipan sistame compensation pila po pulo inut long 1 crore 14 crore kado ka pipan. Dasi ang tek lang tudak lo government Pakistan government atum stame terrorist mate arlo song fan ke support ke lapen ke prime minister Shehbaz Sharif alang li hin pen ningdi pon thulo je la India tum kateng theng pen ke phalang no ahem an stame puthot ki mrang thupo pulo la si India lapen ke Pakistan ye prek pig lang India long jong si litum lang namlo plotang te komane a family pen arlo song ki dun dok plotang te ha tum a family tum azame kinep kang nangji lan bak si doji lapen ke kakista me non bangso terrorist arlo song bang ke pavir ji phan army tum same cyclem bom lang operation sindur bang ke non stame do pon lang kedam tang same tum te than pon lo shopian pu adima long bang ke thom pon ke la eliti mate laskar i taiban atum phan same pathi pon long elo lason tak tak si birta long pon thulo arlo song phan puthot pathi pon elo Indian Armed Forces tum mate la Indian Army atum Pulwana a district along lata Jammu and Kashmir lo ral pu area long Chethanam tu senang Pakistan Ministry of Water Resource atumang ke India tumhan kido nang kilo loklo letter nang kilo loklo alang tum nang chuning ri loklo je la Indus Water Treaty bang ke suspend pon de lo non bang ke lang nang thu vek tha pulang tum batai lo alang tum ke bang mate batai lo India phan kachuning ri dak birta long getok pondo lo Pakistan pleads with India to reconsider Indus Water Treaty suspension Pahalgam along tengkeng det pen api India tumang alar ki hui chengke lalo Indus Water Treaty bang ke suspended lo labeng ke penana dam bang ke alang tum inkir pon cheglo Pakistan anat lang padam huni delo labeng ke non idum chini pon lo ceasefire end lo Pakistan labeng ke India tum same ceasefire end lo bon same la Indus Water Treaty la 1960 hud kache tokpot ke non an same suspend la sopor si Ministry of Water Resources tumben bang ke kidu same nang lo lem delo alang litum nak chuning ri lem delo pleats mane alang litum ka chuning ri pen aprang idam tang jongsi litum lang namlo plotang te Pakistan atum same intang oyo son sido jongsi Indus alang roy long jongsi penipena selam lo plotang te hadak nang tengkheng deji abdak dak deji thapi pine kaning ji pon same dolo por same non bang alang litum same nang chuning ri nang koklo sita me Prime Minister Narendra Modi kaning je alam jongsi litum arjulo plotang te non amat ke kikroy deji phan bang ke sung ji athe alang lipen sabe ningje pon thiblo je Pakistan a country like arlo song to man same support lase arlo song to man pavir bit tikke Pakistan a government funds tame India to manke arlo song la pen government funds tame thak the isi vetsi la khaji pulo alang lipen pulo vi pen langke pura pedun e pusining je ponlo sitame home minister Amit Shah la pen ke water resource minister Patil la pen ke prexam matum bang soputhak chingwai pon pu sipu Chethan tu sinang India tum missile pen cutting kheng an mate drone pen cutting kheng an stame Pakistan atum mangke nang khang pon ni delo mate intercept un delo neutralize un delo athe alang litum ken pon ke HQ9 air defense system alang litum China pen se ke bana bang so air defense system amar si non bangke India tum same paklang pon dak lo rada thing no paklang dak je alang litum India tum bangso air defense system phan pajam het polam lo pajam het pulotang te lage hala air defense system phan akam pa paklem ke delo pajam het pulotang te hala air defense system bang India pen kilo a missiles pan same pa detect un idelo la pen ke pa track un idelo
amar si labang so detect on det mate alang tum radar long se tame missile clank de joini alang tum chini ne dalo amar si tengkheng long bin labenge bangso joini si India tum 23 minute inko rake thomang bong sila long sir ke bangke tengkheng pun lok amar si non bange kadok hobe country tum stame Chinese air defense system matela HQ9 pan stame के नाम जी बांके आनी हांगे देलो लाबन के इल तुम समय माथा ठेगलो मादु समय नाम नेलो लगे आठे के खांग नंग जी पोर आलांग तुम इसी नाता खांगु ने देलो प्रोतां ते कुपिसे अली दोहिलांग एयर डिफेंस सिस्टम की दोपेन काबिसम इसी वेलो सीता में हाला पाकिस्तान में नांकेलो आ मिसाइल्स P-15 पुनन लाबन के ड्रोन पुनन लॉन्ग रेंज रॉकेट पुनन हाई प्रोग्राम इंडिया लोंग नांटेंग खेंग आंस्टा में खांगदुन लाब इली तुम लोग कॉपी लगे दो प्लोतांग टे रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दो लापेन के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो पेना आन के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से खांग लो पुसी आ बिरटा लोंग समेत तकपन लो लसिला चाइना एयर डिफेंस सिस्टम HQ9 इंडिया तुम के टेंखेंग पोट खांग उने दे रजोनी आलांग लिक तुम डिमांड समे जुम हेगलो लापेन के चाइना तुम समे असाबो के माथा किसुंग के दोपो पाकिस्तान तुम नाम लो काप्रे का कंट्री तुम बांगसो HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम दी फन के हिलोविंग अलाम ओके लापेंगे नॉन रशिया तुम में पुठोट अपग्रेड थेलो पुठोट एयर डिफेंस सिस्टम पकलांग थेलो लाके S-500 नॉन हेड सी लॉन्च लांग पुलो लापेन के इंडिया तुम में बांगसो S-500 के नाम जी आंगरिंग दो इंडिया पेन में बांगसो S-500 नाम पन दे टाइप से लोंग बिरटा लोंग समे तो पन आथे ला आंसु से एयर डिफेंस सिस्टम ला आंसु से अपग्रेड जी फन मतलब आंसु से पा एडवांस जी फन इंडिया तुम समय बांगसो S-500 बंके नाम दे टाइप लाबेन के नॉन नीली के माथा लाम लो पाकिस्तान तुम समय HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम में गलांग तुम समय निंकिंग समसेट थालो अलांग तुम समय हाला रशियन मेड S-500 alang litum samay nam de thailo kapre interesting topic bang ga vedelo lasi bangso a video samene li pati pano delo pathi pon heklo itom mission alam the put hot dolo plotang de litum te than thunak bangso video lom bang ke pone litum te thanam chona domethak me karton